مرندك تاغو كرسي كما جند أرسفوف مليم بدكال الله يدين محمدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بندرابي جولبي ko softene mawde artude kadi huccindirde mon wadde nde ɗo toɓɓere yowtinde e diine men islam, toɓɓere nde ngannduɗa tiitode maɓɓe ko njooɓaari julɗo. Njooɓaari julɗo arti hannde kadi wadde toɓɓere hesere, yantude toɓɓe mbaɗanno ɗen. hannde noon ngaraten ko e toɓɓere mawnde e nder gurdam julɗo, soko hirjinde julɗo o e jogaade himmi towɗo, tawa hirjingo kadi ummori ko e Allah e nulaaɗo mum. oɗon nganndi loore e ronkere ko hunde nde islam ñingi haa no feewi. ɗum tagi ngarten hollude alqur'anul karim, deftere Allah nde, e sunna muhammad sallallahu alayhi wa sallam, holno ɓe kirjiniri julɗo o waawa jogaade himme, waawa jogaade coftal, waawa rentade ngamele e ronkere. e nder heen nassuji keewɗi woni bindanɗe keewɗe ngari e alquranul karim e sunna nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam tedduɗo, ngari ala hathil mu'minin e hirjinde julɓe alartiyabi ma'alil umur e jogitade himmeji towɗi e fiikuji ɓamtiɗi, e kadi wata sabuqo fil khayrat e yoɓe mbaddu ada e wadde geɗe moƴƴe. ngarti kadi kanji nassuji ɗi wa tahzir min suqutil himma, ɗi ngarti gongra e gongo rentinde julɗo o jogade himme pamaro walla himme janɗo walla himme mo ngannduɗa ala no wayi. alquranul karim ina ñiŋa ñiŋoje mawɗe ɓe ngannduɗa himmeji maɓɓe towani. wa yusawiruhum fi absha'i umur wa absha'i suwar, ina nandidinaɓe kadi e sifaji ɓurɗi jasde e sifaji kadi ɓurɗi ŋakkude. jomiraɗo tedduɗo towɗo ina wiya atastabdiluna alladi huwa adna billadi huwa khayr, beela on lomtinat, beela on gostoto hunde jasde gostodiron ɗum e hunde moƴƴere, hunde nafoore. ɗum kam joom hakkille fotani ɗum wadde, wostade ko moƴƴi e ko ŋarɗi, totteɗa ko jaasi e ko fukki. ɗum ɗon jomiraɗo wi beela ko onon ɓe ngala himmeji ɓe, beela ko noon mbatton. wa zamma al ba'du bi qawlihi, jomiraɗo kadi ñiŋi won heen e konngol makko teddugol to wiyata wa ullimtum ma lam ta'lamu, on gandinama ko on gollorani. yani alimtum falam ta'lamu, on gandi, on paami, kono on gollani, on gollirani, sabu ngamela, sabu ronkere, sabu wasde jogade himme. e ngan saha kanko jomiraɗo tedduɗo towɗo omo manta annabi makko yaqub, yo jaam e kisal won e makko. holko mantiri ɗum? o wi wa innahu ladhu ilmin lima allamnah, kanko yaqub ko joom gandal e ko min gandini ɗum ko. sa yehi to tafsir ɓe pirtira ɗum ko gollirɗo, ko andi ko, sabu jogademo himme, sabu coftal makko, sabu rentademo ronkere. wa zamma allahu almunafiqina almutakhallifina an iljihad li suquti himmatihim wa qana'atihim biddun. jomiraɗo kadi ñiŋi hana feewi witeɓe ko naafigueɓe, ɓen ɗon luldinoɓe notade annabi e noddaga mum haɓiyeede jihad
e daranade din islam. O ñigi ɗumen sabu yondinadeɓe e jooɗade, yondinadeɓe e ronkere, sabu jaɓdeɓe waasa yahde. O wi e alhaali maɓɓe kamɓe ɓen ɗon, radu ɓe belama bi an yakunu ma alkhawalif, ɓe belama tigi rigi jeeyede e luldiɓe, jeeyade e jooɗiɓe, jeeyaɓe e ronkuɓe. E nder hen kadi jomiraɗo tedduɗo towɗo feññini ndeɗo jonde e ɗeɗo e ñiɓande tan e aduna, ɗum ɗon ko lesɗikinade e tellade kala julɗo ina foti ɗum ɓurnude hoore mum. Ko tasafful woni lesɗinde hoore mum, wo nusul e tellinde hoore mum. Yatarafau anhu lmumin, kala julɗo hanani jeeyede hen, julɗo foti ko jogade himmi towɗo sertina hoore mum e ɓeeɗo. ɗum tagi jomiraɗo wi ya ayuha alladina amanu, onon gonɗinɓe Allah, malakum, holko heeɓi on, ida qila lakum, so on mbiyama, anfiru, jalte fi sabilillahi e lawol Allah, jalte, jalta noon saabi Allah, jalte ɓamtude konngol Allah, jalte waɗoyde ko moƴƴi, jalte tampande ko nafata. son mbiyama noon tan ithaqaltum, teddi noon ɓalli on, ɓalli mon tedda, ngamon maykina ɗon. ithaqaltum ila al ard, accuni konngol wi ko teddeni ndi fooɗa mon, huccina mon e lesdi. hayso tawi kon darinoɓe joɗɗon, hayso tawi kon jooɗinoɓe leltoɗon. o wi ɗumen araditum bilhayati dunya, beela onon kam ko ɗamɗo gurdam gaso jam tan welata on, beela ko oɗo aduna tan weli on. jomiraɗo wi fama matau lhayati dunya, wonani noon dahmetugol e oɗo aduna, dahmitade e ɗamɗo gurdam, fil akhirati to laakare, illa qalil, so wona setto kunal. ko mbiyeton ko foftere ko mbiyeton ko neama ko e oɗo aduna, ɗum wonani to laakara to, so wona gabbel walla so wona toɓɓel, so wona ko firtani haydara. ɗum noon wostade seeɗa, tottira seeɗa, mbasa ko heewi, ɗum ɗon bandiraɓe ala ko nafata, ala ko firtanata julɗo. ina jahan bandiraɓe, kanko diine islam ha tengti noon e ayeje Allah ɗe e sunna nulaɗo Allah Muhammad sallllahu alayhi wa sallam, ina yamira julɓe e jogade himmeji towɗi, himmeji towɗi ɗi ganduɗa hono mun woodani. ina yamira ɗumen kadi, hirjina ɗumen e fooɗodirde e ɓurodirde wadde ko moƴƴi, waddude hen ida, ɓurodirde hen yawde, ma en gartoy hen e toɓɓe men paaɗe, to jomiraɗo waɗata erago, jawna ɗe, mbadde ida, dattodire, gam holɗum, gam wadde ko moƴƴi, gam holɗum, gam rentade ronkere e ngamele e kala leƴƴi loore ɗe ganduɗa ina hatma aduna, hatma laakar, e ɗum ɗon noon wona gueɗal julɗo. bandiraɓe en gartoy hen ko fayi arde, jokken ndeɗo toɓɓere, nde wonno ko ɗum damal jaajgal. e nder hen noon on calminama, on juurama, on mbiyama jokke e dewenugol ngol, en gartat hen joni so Allah jaaɓi. wassalamu aleykum wa rahmatullah.